City yatsinze igitego cya mbere irimo itsinda Real Madrid ntabwo yari offside ko abanyarwanda bavuga ngo Real Madrid harya ibintu nk'ibyerega kubera ko tuba twaragize ukuntu dusoma biducana Real yishyuye mu gice cya kabiri ku munota wa 59 Kylian Mbappé atera umupira mwiza cyane. Mbappé se? Mbappé Mbappé yatwaye igihembo cy'umukinnyi mwiza muri La Liga kwa mbere. Bose basobanura ko Mbappé atari umukinnyi mwiza. Ararenze ariko akina ikipe ya Real Madrid bafite ba Rafinha, Lewandowski n'abandi ariko ntabwo bamugiye imbere nta nubwo bari kuza no ku mwanya wa 10. Mbappé yatsinze ibitego 9 mu kwezi kandi ibyo atsinda amakipe akomeye byagaye pingana. Yabaye igitego cya mbere Brahim Diaz abona icya kabiri ariko hari habaye ikosa ariko man yo umupira ugiye kuwanga ari ibintu tukira kera kuva no marangamutima kandi turi gutanga amakuru ntabwo ari amarangamutima. Clément Trippier niyo mw'arbitre wa mbere ku isi mu France abo babaye mu kafa ashaka kuvuga iyo cyangwa ipari ariko uziko Clément Trippier yatanze penalty y'ikosa ryabereye nyuma y'urubuga rw'amahina. Gute se shoboka bite uko byagenze uko byagenze ntabwo ari seri rero noneho birangira haranatsinze igitego cya kabiri kuri penalty ariko Real yaberetse ko ari ikipe ntoya. Brahim Diaz arishyura ni umwana mutoya rwose w'umunyamaroc utsinze igitego cyiza cyane kuri baro nziza cyane ritewe ariko iragaruka muri box musanga ahagaze neza mu rubuga rw'amahina wenyine atsinze igitego cyiza cyane. Kuri bihagaze gute rero? Ntagera ko bihagaze igitego cya gatatu cyaryoshye cyari ku munota 91 hafi saa 92 cyiza cyane aho Vinicius Junior man twari trore igaragaza Vini yinjira muri stade ya Man City ko abantu benshi ntabwo bazi ko match yabereye kwa Man City. Harimo trore yuko Vini akinjira aho bashyize ifoto ya Nuza ya Rodri iri gusoma Ballon d'Or ya 2024 City posting iyo foto. Yafashe iyo foto Vini yinjira ntabwo babikora babidukoze. Noneho Vini byamubabaje ku buryo rero bigize personal match yakinye mu buryo buri personal n'umutoza yamukuramo manza ari ku Rwanda afite umujinya yari afite umujinya pe arakaye ko abikoze nkaho byaribye no kuvuga ngo Vini abikoze nk'ibye Bellingham aramukundira nimero ya Zidane yayitesha agaciro igitego cya gatanu Zidane yambaraga bose ubone yambarwa kenshi n'abadefanse rero no mu myaka ya kera ntabwo umuntu yambaraga ari umudete cyangwa ari umwataka ibitego bibaye kuri 2 ariko Real yameritaga intsinzi ko urumva twavuga kuri match ya Real Madrid na Man City ko niyo match yari ikomeye uyu munsi ariko muri resultat twabaha Brest yagayitse itsindirwa babona Paris Saint-Germain ibitego 3-0 Juve nayo mbonye yagayitse yakubiswe ibitego 3-2 na Feyenoord ariko umudamu ushaje ngo gwiki Viedame niko mu Italiyane Juventus yitwa igaragaza ubukaka n'ubwo ishaje igaragaza ishuri. Twavuga byinshi ariko hafuze tuba dufite muri uyu mugoroba za Champions League nizo reka tubizo ahubwo ejo bitegure ko tuzabaha detail nyine ku buryo bwuzuye guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota w'ijana hafi ijana kubera ko iyo bongeyeho ubaze mu gice cya mbere cya kabiri ari myinshi naho tukabaha detail y'uko match zagenze ariko twishimiye kuba twarebye Champions League ari nziza irimo fairness nubwo Clément Trippier na Mukarabye aba ba arbitre basigaye bari influence cyane ni gute umu arbitre ufite VAR sibyo akora ikosa kubera ko ari uwa mbere ku isi ntibajye kureba ikosa yakoze uko rimeze birababaje ko nta kosa birababaje man atanze penalty igayitse na hano Nyarugenge bayitanga kuri za kipe bita Mutete na za Gasenyi ntabwo ira penalty bayitanga birababaje gusa binteye n'agahinda